stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, that is worse than death. Pushing it so deep, they crowded my mind. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day E tu atu le alfa talofa i le mamalu malpa i o le tātou au fia mawhaifuana maua mai le whapoponga o le tātou prokalama i le neiva yaso uta ua o le o tō Manuia o lo o tu sao atu le tātou whale whasalau i Long Beach, California, le United States of America o lo tō ono Misipouena Tagaloa o lo whafuina le tātou prokalama i le nei o uli. Patalofa atu fo i le Sifonga o le tau fou, Radio Samoa o i lato olo tu whatasia le nei malai i lalo te teinga o le whatonu i atu i la epa whaaftaisua o mawai pēla vanoe a watu e la tātou whaapoponga i lewa yaso ma lewa yaso o le mele whaaftai ia pēla vana masani e tātou mua lava ona avela tātou whaatue lo tātou atua ia o mele a whalatalata mailo mauli ala asi i le tātou whaaftai i le tua, tātou wifo matalo. O mātou tue poto mai le nei tūlā le ali ie. Si o mātou sa ili fo i pole alo feta lai mai ia i mātou i le nei prokalama i le nei vayaso. Na mātou tū ma mata i meolo tutupu i o mātou au tafa. Le si i malie o le numela o i lato ua whano i le nei whaamai. E le ngata i le nā a o whaamai fo i e la matia i le soifua i tutonu o le tangata ia. E le ngata i ngase whaaletino e whapefo i ngase o le nganga ma le loto. O lo tau mawhai pēa e whaatama ia lo mātou palewhengai malau o fio. O mātou poto le li ia o la mātou tatalo. Se i whetalai malosi mai lau o fio ia i mātou e ala i le nei prokalama.
A whapela volo i eisesi o lo o whengai mani e venga mamafa. Ni mea lo o polonga ai le tangata. Mātou talo lea li i a vea i le nei prokalama. A vea upu vai vai. I a langa ele manuia o la wafio lo i le tangata na e whaia. Ina ia umaile nei mafutanga o la ngona i le tangata o lo soifua la wafio. I te whina ngalo o lofa i le tangata. Mai te lea tu la fo ina i mātou. Me lea fio mai anganga pa i ai. Ia mana ai le nei tau mawhainga. A wase vi ingo la wafio ma le file mu i lau whanau mafuta. O nā te talo e ala tu suafo Yesu ke riso lo mātou li I ma le whaola. Amen. Talofa atu I le tatou atu nuu o mawhaiwhai ona mau mai whapoponga le tatou pokalama neve yaso o le pokalama e ta ua o le outou Manuia o na fo mafo fautu I le ngofo le pokalama ia wai tele pokalama I lungo o le siufonga le tau fo a pese I o le ngō le pokalama lea nei te ua ngalo I nisi a le wheta lenga lea le li ina ua tu mai le li I. Le wheta lenga lea 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 le li I. Le wheta len
nei le tunga mau whamaila na upo mo mua lava i ona so ia outou manuia so a whapea o ti seisi a te fo i mai e te lea upulanga ngana fo i e o wholo whātu ai a pe ufa ngala vele li i ale saunoanga le amalan whitalinga ia outou manuia e pise i a matai leisi page, leisi chapter o le tusi lea na tabuni le aso whaleile ina ua tau le li i le tunga mau i le sātaulo na ta apero leo tangata wa le ima solato wha moe moe au te fo i melo la le li wha mailo le li ia a matai i o tō manuia so no whanau maho whau li si ufa fonga o le tau fo le platform le no foi lunga le i o tō manuia ona o manatu lea ai o le si lea whata manu i longa o se datu community i nei i Amerika. Wae le ngata o le si ufafonga o dao fo maisia dalanae whao popo i ei le whawhawina fo o le nā whatamanu. Ua tele tausanga o whao mai le nei whatamanu. Ale ti e lunga le i o tō manuia. So ufa umi lala utala ona I think at te tawana i loa i la tō o mata mai ma whaafunga mai le tawa fo ngā ruenga o lo o whitai tunga i la tō nei e tu bea o na o le tasi o le ta sene o i la tō o lo o au tō waa mai le nei malae mai o whaamumilala utala o na awhapea o lo e mai mo mai le YouTube i le tātou prokalama whaamura mo le omi fo le well it's called the like button. But I e pise i o le thumbs up na ai. Na e pito i lalo. So a omi la thumbs up. I o na share lola ia i au paanga. I o na subscribe lola ia. O le winga lao le upuna. O le a whailau ma ta whale le si ufafonga o le taa fō. So te mi umalava lai te talai fō i le awha deo mau i lunga o le malae le nei. I le ngata le nei por kalama au isi fō i por kalama la o whainga luenga o lo tu wa amai. Ia e whapenau na longo mua atu oe. Ina te ia ua misi ate oe. Ia whaalumanga, whaalenganga. Ia whaalumanga whaaletino fo i olo o topule atu i lungo le nei whatamanu. Ua ta ua si ufafonga o le dai o fo. Ia e pei o la plug le nai le i le tapena ina atili o le dato scaffolding le nei. Leanga I think anai loa e tangata ma lato maua se awala e wheso swani mai ai. O le tatu atunu o angalelei. O mantuina e fo i le vai asola o te ale na mawai se ta se leni fo i nai. Na ia tatu fans nai. O le wingola utala. Pe ana e loa o sinta mai mea whatau waa i lau waai o le o omi o le like le na. Ma share. I ma subscribe. E te le lavalo na sao i le whao fo wina. O le whatamanu le nei. Langa iei ia, e mo meo, e alta unga mea, meo bat, e mo meo sub-routines manai prokalama la iti. O la toa whatufunga ina o le o e su e mei o likes. E na ave eila i e tutonu o le algorithm. O te le malamalama telefo i sub-routines ia computer ma vanga i o Facebook ma le YouTube. Ale te miro lava e omie o le like le na. E pei o le maafo ele le pa ui o ngā tutonu o se tu loto. E mo ia sinta i maa e pa utonu. Ia o longa reverberation. There must be a reason for everything. Ioe. So e whapenale winga o whatamanu nei. Mai o le meu te fia ai le la tatou tosi le ia ma se malama i se tatou ngana. Wafo ia anutia tatou me i le ngana o tutua mani o matua. Ia e fiu le vanga ia hack mai tutonu. Se i vanga nafo i lava o isa tatou tangata i tutonu o hackers ia. E na te malama i upu e whai atu. Ia me mali. Ia se saunoi. Tele foi lau hackers a tatou. Ta fe sole. Ta fe la pe fa be le menna. Ai ioe
wa o lau whaitau, ai longa e atoa se afa miliona o tangata i le larulangi ne malamalama e upu e whai atu. E le o whapea la e le o whaatufungaina i le ngana pa Peritania ma la turulunga. Pe le o whaatufungaina fo lau tau whaalongo wa o te loa lava e ata mai uma tātou le ngana le ala turulunga. A pese i ua whidifilia lava la tātou ngana, la tātou tofi, i lunga o le nei whatamanu e tū lei maalia e tu einai e tātou tō whamanino, manu lau ti, ia e meise fo i le tapu eina o le tātou tofi. So all that to say, if this speaks to you, the content of this program and other programs on Siufofonga o Tau for Radio Samoa, if you'll smash up the like button, share it with your friends, and subscribe to our channel. So every time we share some things with the world, you'll be the first to know. Ia whaftai. Vai aso umawai na tātou whaitawina ai le tusiol i seia anus furwha. E le fia masai o le langi a te oe, ma ia e a fioifo, ina ia tawheifo maunga i o luma. O le tatalo o le perfetta. Perfetta i seia vaitaimi nei. Peisa mana na ofa lupe ele nau mati le perfetta. I teimina le fisilingi ai le iai o le atua i le larangi. Le teimina fia a ai el whanau ngā Israelu na o le si i lava o lo lātou leo au mai e le atua le manai. Le teimina mate la ina ai le fia feinu na o le mui lava i lo lātou ta i o Mose. Tā e Mose le papa i lana to i o na tafe mai leo le vai. Sa manino lava le iai o le atua i teimi o le whanau ngā Israelu. I vai teimi nā. Tuli mai e Farao, malan kariota malosi, lana outou. Whamaina tatala le sami ula sāwa vali le whanau ngā Israelu. Ia o na whano i leo fita Farao i le sami ula. So o teimi nā a o taatele le atua. Sila fia uma tangatalo na finangalo. Sa le tau mate po o feo o iele Manuia. Awa na o le vaaya tulawa o tangata. I mea olo tutupu si ila lato talo sanga. Avela lato moli manao i le tua. Ia o na faali mai le tua lo na finangalo. Ia wa o lai le teimi le. Whamei o le vaile to faali mai le finangalo le tua. Ono se furu tau sanga talu ona whaaunu ua tangata. So wa mata ona fisilisili tangata po o whea o iei le tua. Ele ese mai le teimile nei. Wa a tato wa aine fo iai le tato si manga o mati o le tau sanga nei peina a mata ai ona crash le economy, le off tangata ngā lulue, bisi te whaamai, pe o ina lava na amata ai ona, let's say, tupu whawhitauri le o tula i mai nei. Ia, ina ua whato a tupu le whawhitauri, ia, tau mawhaiatanga tai cope. Tau mawhaiatanga tai o vai atu ua wheosofisi ma whatau le marketi ina ua pau. Ua amatau na ona whaia tangata ia mea se ase au na lātou whaia. Ona ua tūla i mai whawhitauli opportunity lea. Ia o whaiwhaia mati a pelila me to fo il marketi lunga, saule stimulus, uni, Julai, mausiaki a tangata, tolu triliona na pamu i te tono le economy. Ua pesi ua toi manatu i tangata, ia a tonu leo tau whelolo. Ia a leo ua Julai, Augusto, Stema, o ke topa, e leo la lata i na umal tau sanga. Ia le pese i ua, e leo le lei ato toa lava. No whaine ia tuila e pa, o le data point na over ai ane, o over ai atu i le toa tele o tangata o lo whata watu ala tau whale.
whatau atua latou fale lunga o le maketi. Ia o te sema e le se masina e te tauai o na whatau atu so fale. Ai sea ia wai ia tangata e asia si mai le vai taule nei. O a inga sa out of town le o mai asia si mai ma o mai e feilo e mai le kirisimasi ma le tausanga fou. Taimi taulia o le tausanga. O le mafuanga na e le te tauai o na whatau atu so fale i le taimi nei. Wai le si e fiaru e fia mata whatau se fale. Ai o le mela o vai nei, o te lea fale o whatau. Pise i o lo o ta pena tangata mo se whaafita au le tula i mai le 2021. Le whaila le i mauti noa, le switching o le administration, o le afina wa ia Donald Trump, o iena malo il palota ia November. Le whaia ta pena Biden e solo a ia Trump, ia nuali luas furu. So pise i o mena ia le o tu lelei, so o le mela o lo tupu nei i tangata o lo o mate tangata po le ale me o lo tupu. Na whapena la le vaitau o Isaia, le tusi e nei le tusi lea Isaia ono sfufa. O amatau na mate le tangata pe e se ao o mamao ai le tua mai la do. Ia, ona te talo lola i o Isaia le talo le whamai Isaia le li i e. A fio maia. Ua mātou fia wa ai atu o masae le langi. Ai a fio mai la o fio i me masani lava one e fio mai ai. Ma fui e o le afi whaaniu tū i le ao. Ma le ao whaaniu tū i le pō. Mea e masani e o nā fio mai ai i le mamalu o le li e loa i le tangata. O le tua leo i nei. Ia ona te talo rola i o Isaia. Te talo le perfeta. Ona tupu mele i ia te ia le manatu. Ta fefe pe a tali mai le tua i o e. Le ale mea tupu pe a tali mai le tua i o e o nā fio mai la i e nofo i tutonu o lona loto, lona mafaufau. Sau le tua i lona ainga, malato miliu oai. Ia wawai atu Isaia i lona fo i loto, i ona winga, i lo lato ainga, ona whapea i leo Isaia, uita fefe. O te matamuli e nofo le ali i lo mātou fale. E telefo ini mea e te tawana ta pena i lo loto, a ole i nofo ai le li. E tele a mea te tauna whai. So mea i awa tupu il mafofau i sa ia a whailan te talo. E pe ua fefe. Ua fefe i ala perfeta ne i tei ua afe mai le tua o atua. Le tua pau. Le tua na te sila fia mea uma. I lona fale. I aolo fale tonu. Ua mafofau i sa ia o na langona ele e ia. So le le te tauna whaial me lea. Ia, te talo lava Isaia. Maua o na langona nei e whe mou wai. O istemi ua mana o e fio mai le lii. O istemi ua matamuli lo na tūlanga. Ia, na whina wala i o le perfeta ma o na langona ma lo na ilo le atua. Ia ona whapea ila i o le whatausi usi o le talo Isaia. Ia le li e u ia o aue le atotoa. E u ia o aue le tangata ngasala o lo mātou maufo i matangata amioleanga. Ia o oe ai o lo mātou tama. O oe ai an e whaia le tangata i lo lava whatusa pa ia. O le melea whapei o le o mea i lima o le tufunga. Ia whapena o na e whaia o au. Tu ina atu lo uola, tu ina atu o taimi, tu ina atu o aseta. E pule ao ao ai oe. Ia, e pe o le tatalo le nā Isaia na tatou mafofau i elvai aso o mawai.
Ia whamaila al tātou tala, e 5 se lautau sanga talu o na te talo le perfecto Isaia. Ia na whato a tali mai la ia. Tali mai i le taule e lea Palestina, Utah ia. Iesu ke risolo na ingoa. E pei o ia na whatau sunu i ai le iai o le tua i le lalulangi. Ia o langa o le tangata o lo o lai. So, o le tātou prokalama nai le vai aso o mawai. So, e pese i lona winga le na, tātou te talo i le tua i a fio mai, a wā a fio mai le tua o na langona le tātou o le mawhanawhana, o na tātou i loa la ia o le metatauan tātou whaia, ia a pangalea o i tātou e le atotoa, ia tātou te taltonu lava ma whaatutua ia fio mai le li. Ia o le mea le nā, e le ngata in tātou te talo ia fio mai le li. Ai tātou te ofo i nā atua tātou tangata e whai ai le whina ngalo le tua. So, e pe o le te talo atoa le nā. Il vai aso o mawai. Ia, la tātou pesele vavai tātou foi. Ia, o na whaawau leo tātou taunanga ilisi tu. O mai outou fia ma pepe se o mai tatou o I Ph.D ma tatou te iloai ua whanau le tatou ifo, o mai a tatou ifo, o mai a tatou ifo, I le ali, o le atua moni, le malama na whanau mai ia, o mai a tatou ifo, o mai a tatou ifo, o mai a tatou ifo, I le tatou ifo, o mai a tatou ifo, o mai a tatou ifo, I le ali. Ia o le vaiaso na o mawai e pen tātou tala noa i le tatalo Isaia.
Ina sue la ia o le whengainga fōu, tato mawaile o onga le nale le li. I le mareko e sifuru whaupu e tōru sifuru lima i le tōru sifuru fitu. E whapealo na whaitawina. O lea ia outou mātā lai. A wātou te le loa po a whesa wail matai o le ainga. Po le fiafi, po le tulu o pō mao, po le vivini o moa, po le oso le la. A whai e sau whafosei o ia. A wane maua mai o tō o moe. Le meo o whai atu nei a te o tō. O te whai atu ai fo I tangata uma. Ia mātala. E pese e dātu tusa lava ia manatu nei o le tatalo I saia I le whengainga tuai. O le tatalo umia I saia I le whengainga tuai. E le ngata tatalo I le tua o lo ese mai a te ia. A o lo mafuta fo ia I saia I ona langona. A o whasolo solo na mawhauwhaunga. Matu atu lo na mauli I le tua. Ma mafuta mai le mauli o le tua I a te ia. Nā antato maua I le nā. O le apese roller coaster. I langona o isaia. Wa ai atu I le onge manatu o le nuu. Malalato mamao ma le tua. O na tau mawhaila I e fo I le whaafitauli. Nā e ala I lanta talo I le tua. A fio maia. Whaai loa maia la o fio. Ina I e loa e tangata. E pe o na iai ana mualawa. Le iai o la o fio. Ia I matou. Ia tatalo I seia le nā. Whalongo atu I seia I ona langona I longa I sea e tau o ia ma le tua. I longa I sea I a te ia le angatonu e palewhengai I ma le tua. Ia ona fefe lea ma matau. Ona whai atu lola ia o ia. Whai e yellow fina ngalo I a te au. E tusa maloloto. Pe o le wingal nā o le tatalo atoa a isaia. Ia, ma le whaatali la le I le 5 se lau tausanga. Whato a tali mai le tua e ala I lo nalo I Yesu Keriso. So le mareko la se fulu toru. Tos fulu 5, tos fulu iwa. Pe o le contemporary sina le nā e le lii. O le tatalo la isaia. Whamaile li o popole o tō po a ia teimi e sawai le li po a teimi e umai le lalulangi po le al teimi e tō e lau manawa o le whamamawhaina o tō le mena. A taua o lea I o tō mātala. Taua o lea I o tō tapena. Taua o lea I o tō nofo sauni uni le teimi e fio mai ele mesia. So e pe o le winga le nā o le whaitaunga le nā ia mareko sfutolu. E tau tala tusa male ta talo foi I seia. Ia o na whaiaila I o le fesili. E whape whea la o na tātou mātala. Whape o le polo ingal nā le li I o tō mātala. O le sila fesili e so o e whape whea la o na mātala. O le ale mea e whai ina ia mātala ai. Ia e te lea ia fofo ia te le fo ia tali al tangata. Toru le whai po kofe. Pe o isina metotia o isina tau mawhainga ina I ala le tangata. Physically. Ia mafuanga fo la vela iona tau na matala oe. Isa mea la iona e matala. Ina ne I whaalu maina oe o isina mafuanga. Ina ne I ai e se isi lau lunch. Ina ne I ngau iau se vai. E pe o isina mafuanga e tatau ai o na matala. Ina ne I la ina au whamatalanga. Ina I te iu a skeni lau ta vale. E tatau ona e matala. E tatau ona e le vaenga lea o lo tino, lo mafofau, lo mauli ato toa. E pese I e whatalitali atu. Ini mea o lo tutupu ne I te iwa whaina o ne I te iwa e oti. Pe o le sina mafu anga te tawai o na e matala. Matala ne I whaisau upu sā. Matala ne I le fia mai
pai I a te oe. Mataala ne I le talia oe I maota o le li. Pei o nai dosi papatana o le mataala. Broad strokes o le whamatalaina o le mataala. Dosi papata. O tosi nā e la langa ai datou whalapapa. E whaia ia datou la whala. Mo isi o tosi nā o le mataala e la langa ai whale moe. Ia, le tosi ni o le mataala. Datou te la langa ai, la afa, la langa ai I e memea. O le iloa le tangata o lona tūlanga ma le atua. E pe o le mena e te tauna whatufunga ina I ai lou mataala. O le a o lou iloa, o lou pale whenga I ma le atua. So, na o le manawa lava e oe tonu o ponga Isu o le o kesene. Ma manawa I fafo. Ona e mauti noa ai leo le ola o lo o ia oe. E le aunga mai ate oe. E whawheona I loe le aunga mai ate oe. Langa fo I o le e. Le te miti ia I o ponga Isu. Le o kesene mo I la tau la malama lama I le process le ale una ola le tangata. Ia e mwhawheona o na tosi ia ila o sai nisi ma whapea ia e latu le o kesene tutonu. Alu tutonu o mama. E telea ia tipi o le mena. Ia o na whiula mai le I fafo le carbon dioxide. Po le ala wala le whamatalaina e sai nisi o le process lea. E te tawana e mautinoe le mai a oe le ola. E te tawana e mautinoe o le mele ia oe. O le mea lofa. A tonu e mawhai on tatou whapea. Ia o le mea lofa e sa mai fafo. Ia a o mea lofa umalawa e te tawana aunga mai le source. Tauna aunga mai le tua. E tauna aunga mai le puna o mele le ume mawhai ona maul tangata. So whaomi umila le tala o ne whapena le tosi ni ina o le mataala. O lo I loa le o lo vāma le atua. O le manino I a te oe o le tangata, o oe seitia I tulafono o le taimi ma le nofoanga, o oe uma o manatu, e sola lau daofi, e tō lau manawa. Ia o le atua. Ia, o le atua. A e manino lo la I le pale whenga I le nā o le tangata ma le atua. E tasi lava lau tali. O le mataala. Mena le na mataala le tangata. Ona ala e manino I ate ia le. Lo na vā ma le atua. So e pe o le tosi ni ina le nā o le mataala. E ala ona e mataala ona ue e sila fia le atua. Ue e loa lo na pau, lo na matautia. Ue e loa lo na mamā, malana amio tono. Ia o oe o le tangata noa. A manino lo ia o le valna. E paula walau tali o le matala. E lua la ia whaitau e pese ina na oto mai le tuspa ia e whawhaua I le matala lea. Whaitau ngā mōmua o le whata oto e lufu lima whaupu e lua. Whamai ia le whata oto na o le mamalu o le atua na tia ai mea. O le mamalu o tupe e su e ai mea. O le mamalu o tupu e su e ai mea. O no winga o le atua lava ia o lona nā tura o le nā tia o mea. Ia no fwoi mamafau faudo loto ia ioe. E te le manao I se atua e loa ngofie. E te le manao I se atua e te loa soo. E te manao I se atua nā tia. E te manao I se atua misterio.
o tele lope. Ia. Mo meo courtship for alele tama matene. O tele o I loa I teine pe fa penalo lato mana na o I daulele ai nā tia. Pe e na nau o lato loto I mysterious guys. E le mana o lato I se tua mauango fie. Se tua tātele. Pe yeile le winga le nai I tā whaonga tama matene. E le mana o fo I le tau le ai steine whaingo fie. Se teine pese I le tausi mamalu. No fofoi mafofau I tātou whai au. Tātou te mana na o I tātou whai au. E pei e nā tia. E pei e whengataona tātou wō I ai. E whapena fo I la ia tātou pale whengai ma tupum tamali o le tunuu, ma I tātou fo ilo umia ia tūlanga maurulunga o le malo po le kalesia. E whapena ala tātou nau ia tua e nā tia. E pe un whamei el whataoto. O le mamalu o le tua e nā tia ai mea. O le mamalu o tupu e su ai mea. So le ngatalai na nā tia le tua. Ia e te tawana su e le tangata. Tawana ilo le tangata. Te tawana I ite le tangata. E uilawa ina nā tia le tua. Ia te tawana sa ili. E uiana nā tia ia tama ita I aulele. Ia te tawana sa ili. Whapenale winga o le manatu lea. A whapela o le tangata. A te lesa ili. Ia ona iei leo se manatu ua le ato toa lo whaatangata ina. A whapea o le tangata. A sa ili. Ilo. I ite. Ia ona whaileo o e matupu. Ona whaileo o e matangata e whapenalo na whaatufunga ina. Ona, let's say, ona te leo le loa o le tua, pe asue. Ai le mawhai lava ona ato to le loa o le tua ia te oe, leanga o le tua ia nā tia. So e lale me tupu pe a whapea te lata tele I le tua. Leale upu whapertania. It's not absence makes the heart grow fonder, but out of sight, out of mind. So e yeile le me tupu pe a e lata tele I le tua. E o mai le teimi e pese I e tele whaaloalo ai. E o mai le teimi e pese I ua pasia ai a te oe le tua. E o mai teimi e pe bari ai urua ma le tua. Ia taulana whaetete. Wa o e ai o le tangata. Wa o ai o le tangata. Wa o e whaitawina o waso. Wa o e whano o manatu. I le mawhai lava la o na bari tele ma le tua. Ia wa o le tua. Pule ao. So, e peila o le whaatufunganga. O le lata I le tua. Ia o le kolosi le leina. Pe o le mena. Ia o le kolosi le leina. O mantua ina le taimin le na whamaele li I le whaatoanga I Getsemane. Lo ta mai a whailawa e le mawhai o na esele nei ipu se ia o winu ai. Ia whai alawa lo fina ngalo ai leo loloto. Finau ale li. O la me la finau ele li. O la finau ina ia sefelo na ola. O la finau ina ia oa ne I tautau matanga I lungor sa tauro. O la finau ne I laina na whamatalanga I ona soo ma I la tolo muli. Mena la finau ai, just like anybody else would finau. E lei masisi fia matanga pe laina na whamatalanga. Mena na le na finau ele li. Lo uta mai a whailawa e le mawhai o na ve esere ne ipo. Se ia o winu ai. Ia whai alawa lo fina ngalo ai leo lo loto. Ese le finau o le tangata. Pe whalawa na finau ia Iakopo. Whamai ale angelu tu mai a o e alu. A whatu Iakopo te lea tu o tua o e te alu. Se wangana o e whamanuia mai a te alu. Ia nei lo le lawa Iakopo.
e se e le whaina o longa sui le palapang. Na ite Iakopo e lese mele leile mele o le whanga tua ma le tua. O le panga le tusa. Ia finau lava. Su e pea. Sa ili pea. Ia wa le mamalu o le tua e nā ti ai mea. Ia le mamalu o tupu e su e ai mea. Ia ma le whaitaunga lona lua la mai le vaiaso o mawai. Iakopo e whaafa upo e walu. Whamei outou whalata lata atu i le tua. Ona whalata lata mai lea o ie a te outou. Ia a whaawinga fo i se whaupu fo i se whaupunga lata mai. A outou whalata lata atu i le tua. Ona whalata lata mai lea o le tua i a te outou. So he pese i o se Iakopo, rana whautuanga, which is a mea e lo umai tātou. A tango nei ai e va ai po whele mele nai e halu i eile te leo au se leni. Ple ala wala utupe maua, o le alpa sene. O utupe maua o lo alu i le falsa, o lo alu i le ainga, o lo alu i le tau mafa, o lo alu i le kesi. A whai alau paketi ma e tango ai e tosi nini i mena ona e ilo aila i o nei upomoni. O le mea o lo whalata lata i au se leni, o le mea o lo whalute i au se leni, o le mea o lo tele i au se leni. O ina o lo o iaile, lo wanganga, o ina o lo o e tāpua i iai, o ina o lo o e mata i tuina. Ai auto whalata lata i le tua, o na whalata lata mai le o ia i a te auto. Le ngata lai tupe, ia o taimi isi mea, o whea o aru ai taimi. O aru teimi ta alo computer games, o aru teimi e mata i tifanga, o aru teimi e whalonglongo i podcast, e pe on mena e tauna a mawhawhau il tangata, o na e loaila ia le atua o lo e whalata lata iai. A o tō whalata lata i le atua, o na whalata lata mai lea o le atua i a te outou. Ia atu whatasi la manatu na e lua. Ia ona tātou mawaila ia o le. I guess o le whatufunga ina o le ola mataala. O le ola mataala o le tātou sa ili masu e sue i le nātia o le tua. O le tātou whalata lata i le tua. Ma le tātou tatalo ia whalata lata mai e fo i le tua ia i tātou. Ia a tātou i loro le tua mlona fina ngalo. Ia ona tau whaingo fiela i o le sui fua ma le ola. I le ola ngalo tātou iai. Ia e whatalofa atu ia fia ngai. Lo mafuta mai tātou po kalama. Whatalofa atu fo ia Nes Tala mai Hawaii. Ia whape fo i on whatalofa atu ia Onosi. Ia whapefo i ainga o Hana Lave. Ia ma Helen Whaftai. Ia ole a to wafo ia tātou po kalama tā atu ia le tātou peselea. Ia ona whaawau le tātou po kalama i lisi tu. O Samoa, o le atunu tofi. E le o se atunu utaliola. So solo haya a onlenga fa
malama. Se ifesili atu isale vima osita ulanga. No fo ilele fulefu male ie tala tala. Tangile atunu upelesa moa ua sele sele. Tangile atunu upele wapetia oe unefe. Tangile atunu upele fa na uatoi ele ele. Lea tua ia e alofa mai ma apepele. Samoa iso se tafa ia susu elefa amalama. Ia ta alili o se ava longo papa. E tali mai lea tua iona lavala. Samoa e tato tiu masala sala. Tangile atunu upelesa moa ua sele sele. Tangile atunu upele wapetia oe unefe. Tangile atunu upele fa na uatoi ele ele. Lea tua ia e alofa mai ma apepele. Atunu upelesa moa ua sele sele. Tangile atunu upele wapetia oe unefe. Tangile atunu upele fa na uatoi ele ele. Lea tua ia e alofa mai ma apepele. Lea tua ia e alofa mai ma apepele. Lea tua ia e alofa Mana ia pese le atui. Tangi le tunu upele. Ia e tasiale mea ave e tatu tangi. E taua i le tua le tatu tangi. Ele ave se e tauan tatu tangi fo inai ma ta upu la iti. O tatu te whaatali se i ma leper whata manu ma tatu tofi o te whea o na whato a tatu tangi lea. E te tauan tatu tangi le mui nai me iti. Pe o le sia le theme o le i o tō manuia. Launga le whaipelawa i la u e kalesia. Don't wait for the heroic opportunity to do big things for God. Work on the small stuff like making your bed. Something as insignificant as that. Something as insignificant as pressing the like button on your YouTube channel. That's huge. That's huge. So, e Manuia, a whapela wale a tangi le tunu. Le asisi a veta tu tangi na le tuala. Ia,
o tosi te tele nā, o tosi papata nā e lo manatu o le fo e tangi le tunu une o Amerika. O a whamaila tātou whamau i le vai aso le nei. Le o lua se lau valu sifulu ono afe, wha se lau valu sifulu fitu tangata Amerika o mali liu le COVID. Lua afe lua se lau 5 iwa tangata mali liu i le aso. The past week, the average le na. Ia lua se lau malu 5 afe, ono se lau ono tasi ia cases 4 i le vai aso o mawai. So afa pēla walae e yeisau tunu e tauna tangi. Tawana tangi i le United States o Amerika. Le tunu ule nei whamai o le city on a hill. Ia le ufa penei. So mai le ia se ave ele tatu tangi ave i le tua o tua. E tawana ave i le tua moni. E wa le challenge ale o tula i menei o fea le tua moni. O fisilingia tangata o fea le tua moni. Whamai asai e nisia la tu te mawhaiona whamatala o so se mea lava. Ia o te leilo. Le whatua uma ona tātou mawhawhau i upo le poto Solomona. O le tuaia nā tia. So e le mawhai lava o tātou tupulanga o na malama ato toa i le tua. Pula i whea le ata mai for sai e nisi. Ia. Pe o le melna leo lo whengai mai tatu. O whea le tua moni. O whea le tua e te tauana tāpua ia. O whea le tua e te tauna ave e le tātou tangi. A misi tangi te tele ia. Ia ele o i le tātou prokalama se anga donu. Ele o i nei fo i sei loa ato toa. Paua leo le...
tātou whasalonga e pese I o le manatu na tau tuli o le manatu lea o wal whaatalitali se ia whaise mea te le mo le tua. O wal whaatalitali se ia tū ngā se whaafitauli po se mata upo na tātou tangi lea I le tua. Tatia ia tangi te tele nā a tonu a mawhai ona tu whaatasilu tātou tunu ui whafo I nei ona whaila I o tangi na e iamata upo e tawana tangi ei oe. E nai mela iti lava I le loto I whale lava e mawhai lava ona e suiina e mwhaina whai atu lau tālo sanga ona whaile I o se ngā luenga. I o nai mela iti lana e mawhai a ona whaatele ina I le lofo le tua e o tua I la tātou tangi I ate ia. A o se tangi e mawhai ona whai I se fofo. Just want to put a ribbon on that last thought before we broke. You don't have to wait for heroic things to do for God. You can just do the very thing that you're willing to change, you're able to change, you can change, and you will change. Whether it has to do with finances or education or pole a lava se mea o te tawana e tangi ai. Tangi na whailau tālo sanga. E leo ngali o lo mato. I counsel the husband. E pese I o lo talala e whai ai I le taule lea. E ia me mawhai e oe na sui lo lua vāmalo tō lua. Me te whinangalo e whai. O te whataritali se ma lepero lua ainga na e whemaila I e a mama. Le ai. Nā e te ilo le lei mea tauna whai. O sau nei la sa ilif soani mai a te a ol tangata ese. Ia pe o lau tu o lalo iai. E ia me mawhai e oe au na whai. So lau whatete ingala na ave ia ile vai aso nei o whatu te lo e whaafio na ona e ulu fale I lo fale. A olo ia ilo to ulu e tutono. Ia na tau mole o se numel what le mavo fau pe whaafio na e alu I whafo ile vai aso nei. Well, le aso nei whaafio na whamaina usul tae ao o to sau tonu, so that's one. O walu e savali il tai fau, to sau that's two. Ia, na warula I e utu maile kesi mal mawai, that's three. Ia, al te mina taas furulua. So a whika la I le wha I lima I tu la e wha torua na halu tu tonu msau I whafo. Na wha tele la ia I le lua. Ia, olono winga e ono o na halu tu tonu msau I whafo. I le aso e tasi, I le afo le aso, within a 12-hour period. So a whika la e whapopo I le isi lua. O na whapela I tala, e whaavalu o na uru fale, mauru fafo, ilo la fale, ilo la apartment mlonto lua, ala I ele fine tonu. No whatule la mele whai e sau danga, whai sau upu whala e au, la mele whai e sau upu, e whai loa atu ai loa nganga fie lo do lua. And familiar and tell her, what can I say? Well, how about hey? Nei me lai te whapena, whaela le tu samala nau tu vangana. E whaonga o le upu hei. Yeah? Well, I mele hey. Ia matu usina ata I o folinga. So le lai whaila ma appointment il vaso lea. E to e follow up ai. Alo winga lau tala, nai me whatau waa whapena. Te mi umalawe te uru fale I le tō ainga e te tauna whaisau upu o whalofa I tangata. O lo I te tono o le fale. Yeah. What's up? How's the family? Ia tūla masina ata. Ia o nai me lai te whapena. Ia waile a wha na e uru fale me e uru whafo le tō fale. Ai whaila walau masani le na. O le o whalofa I tangata. O lo I te tono o le fale. I pe whawai sau upu whapena. E ula waina pick up e tangata wha mai oi. Nanga telo tātou e o mai male o tauta mai whafo.
Ia no mai la ia ave tonu o le fale. Al me tauna fai o le. We have to be intentional about that. And that requires work. But o te le o le suinga o lo uru fale I lo tau fale ma e fai atu. I'm home. How are you? How was your day? Hey, hey. You know, te le o le whapoponga. O le mawhanawhana, lofa, goodwill I tangata. Anyway, you don't have to be heroic to do heroic things for God. You can just start with something as insignificant as entering your house. Ia, o le vaiaso la nei. O le vaiaso no lua le nei o le eteveni. I le vaitau lava lea o le fatalitali. Ia le whantato mawhawhau I le vaiaso o mawai. O le tus vaitau la o le vaiaso le nei. O le Isaia e fase fulu. Mo mua o sfutasi. Eteveni o le fatalitali. E le ngata o le fatalitali I le pepe o le kirisimasi. O le fatalitali fo I mo le toea fio mai o le li. E le ngata lai na e pe o le sitosi o whaapopo iai. O le fatalitali I le teimi e tō I lau manava. E umailo soifua I nei. Fatalitali I le teimi e amiei o lo wanganga I le atua. Fatalitali I le teimi e tu ese I lo wanganga malotino. O na foila ia o le tino I le ele le menesawai. Ia foila nganga I le tua. So e pe o le faitaule na matosi ese na o le faitaule nei. Ia o le Isaia la fase furu fa pero na faitauina. Upu ia al perfetto Isaia. Now, mind you, le Isaia pe e vai I vaenga e tolu. Isaia momua mai le mata upu momua mata upu e tolu furu iwa. Isaia no lua mai le fase fulu I le ono se fulu fae palo ono se fulu lima. Ia ma le Isaia lon tolu le nai e tuato le na. So if a pela lon na chronological order, le Isaia momua na faia matusia fitu se lau tau sanga o le I a fio mail mesia. Isaia lua ono se lau tau sanga o le I a fio mail mesia. Isaia lon tolu o le lima se lau tau sanga o le I a fio mail mesia. So le Isaia la fase furu e tutonu le Isaia lon lua o le ono se lau tau sanga le na o le I a fio mail mesia. So just to give you some perspective I le chronological order. Fa mai la perfetta il whanaunga Israelu. I outou mawhana whana. I outou wha mawhana whana. I nā wha mawhana whana atuia outou I lo nuu o whetalai mai ai lo outou atua. I outou wha matala loto I a Yerusalema. Ma outou ala langa I a teia. Wai ua na pōlo na tingā. Ua tawia la nā mio le tonu. Wa wana maua whaalua mai le lima o le li I le taui ona o ananga sala uma. So le te mila nei le ua toi fo il tawhianga I Babylonia. Ua uma le na whatawhia tangata I le la ua toi fo I tangata Yerusalema. Le la tusi atuai ia tusi lea whamawhana whana al perfetto Isaia I un tangata. O le leo le ua langa I le vao. I nā teuwia o tou le ala o le li. O tō whaalau le leia, le ala tele I le vau lafu la fua molo tātou atua. O vanu uma e whaia ina ia, o maunga uma ma mea maupuepu e wha maulalo ina ia. O mea whaafatiata mai e whai ma mea whaalaunga tasia ia. Ma mea ngao a e whai ma mea lau le lei. Na whaali mai ei lea o le papula o le lii. E wa aia lava e tangata uma whaatasi. Wa o whetalai mai ai le fofonga o le li. O whe mai le leo I nā alanga ia. O na whaiatu leo o ia sa ese upu o te alanga ina. O tangata uma o le mutia I lātou. Malo lātou le lei uma. E tusa lea ma le funga o le vao. E mangu le mutia e to uru le funga. Wa le manava o le li wangi mai ia I e moni. O le mutia lava le nuu.
So le falawa to rehash le perfecta le fitawina lea. Ia le pale whengai o le tangata ma le atua. O le tua ia pule awao o le tangata pe o se mutia. Haru wae i le maunga mawalunga o oele au maile tala le lei i Asiona i matuale o tele. O oele au maile tala le lei i a Yerusalema. Ia leo tele au le fefe. Faiatu ia ayo iuta faauta i lo outou atua. So e pei o le mele te tauna fai el perfecta, mele te tauna fai el tangata o le tua. O le mefo i lea e mawhai e le tangata sa o loto o na fili na te whaia. O lea o lona i loa le tua. O na tūle le maunga mawalunga ma mōli mau i le alofa o le tua ia te ia. Ma le teimina i loa e ia le tua. O le si tosi le o tato maua mai nei vai tau. O le o toe whaatalitali i tangata ta mamai, tangata o ina, lato te i loa le tua ma au mai au lato manatu. Ina ia i loa ai fo i istangata le tua e pe o na lato i loa ina. Tangata ta mamai ia, lau perfecta ia. Al mele ua tupu nei, ua au mai ele tua lona nganga i tangata uma. Ua mawhaia i lava e au tō a whawhine mātalii o na perfecta ane. E pe o upu ia al perfecta ana mua lava. Le ua amata o na pese i ua tātou mōri mawina ele vai taule nei. Ua mawhai lava ele tangata noa o na mōli mau i le lofo le tua ia te ia. Ia matu watu fo i lana mōli mau. I mea mo i olo tutupu i lona o langa mlon soifua. Pe o le mena le wai e nei, o tātou teimi nei, o le o to e tā ua lalo tātou wō e sa ili i le tua. Pe o le la langa ina o le tua o lo i o tātou tangata te to tasi. Pe mena le wai e nei le tosi. Whamaila i el perfecta o Isai, o le mena tau na whai el tangata. Tu i le maunga mawalunga. Ma wala au le tala le lei i Asiona. Ia matuale o tele. O ele au mai al tala le lei i a Yerusalema. Leo tele, au le fefe. Whai atu i a ayo iuta. Whaauta i lo o tau atua. Ano falame mafofau i le ata lea na mai i seia. O le ase mea e mawhai ona e leo tele ai. E se mea tā ua i ate oe e tu ua i e oe le mawhanawhana o le leai o so leo. Ai risk le whaalaina oe e ala i le whaale o teleina o lo leo. E se manta uputu ngā e te tau na si i e lo leo. Well, whamai i se ia, ina ua e ilo le atua. Ina ua e moli mawina le atua. Paule nā le mea te tau na si e ilo leo. Ona ua e ilo le atua. Oa e te lolo lava le atua. Ia ona whano lola i o lo tangata. Ona transform lo leo lo tangata. Ona e ola lea o se o langa e whalango lango i le tua, e whatalitali i le tua. You know, se o langa tumu, se o langa cathartic, se o langa atoa, se o langa e pei ona soifua maolaile li o Yesu. E mawalo na malosi i le tua, lon te maa. Ia ona whai ula ia le perfecta o lana tusile le whai upasutasi. Nate leo ina lona lafu e pei o le leo mamoe. Au le whai upasfuru whauta e fio mai le li i le tua mal malosi. So upu ia tangata leo tu i le maunga. Leo ua whaanga e tia. Momua whauta i lo o tau atua. Whaauta e fio mai le li i le tua male malosi. E
pule lona ao moia whaauta. Ua ia te ia lana taui, ua i ona luma le tutongi o lana ngaluenga. E pese i o le ata o lo o tau mawhai ia i seia e vali. O le ata o stangata o le o toi ola ia te ia. Ua nei loa le tua. O le o tu uai lo na malu, o tu uai me masani ai o ia. Ua ae i lunga o le mea maua lunga ma whai atu whaauta i lo o tau atua. Ia na moli maulola ia i le la pale whengai ma le tua. Fio mai le tua ma le malosi. Pule lo na ao mo ia. Ua ia te ia lana taui, ua i ona luma le tutongi o lana ngaluenga. So e pese ia o le tua amia tonu. O le mena lulu el tangata, o le mena seleina ia. Na te leo leo ina lana lafu e pe o le leo leo mamoe. Na te sapaia ta mai mamoe i ona lima. Ma tau ave i lato i lona fata. Na te taifo i file mu i mamoe o whana nau. E pe ua toe whafangu mai el perfecta i se ele winga leo le tua. E leo leo lana lafu. E leo leo tangata e pe o leo leo mamoe le leo na leo leo i ana mamoe. Sa paia tama i mamoe ona lima e mamoe mamai, mamoe laiti, tau ave mamoe i o lato lona fata. Ia o fo i mamoe o whana nau. So, e pawale me pese i e manatua le whaitau lea. O le upulea i seia o le leo a langa i le vao. I nā teu ia le ala o le li. I o tau whaalau le leia le ala tele le vao lafu mo lo tātou atua. So, o Ioane le papatiso le image e manatua e la Aukersiano. E pei o le valo anga lea i le ngaluenga na whaia e Ioane le papatiso e teu ei le ala mo le Mesia. Au te manatu a tātou va aifa a metaphor i le ngangana lea on tātou i loa i lea. Na teu e o tātou matua le ala mo i tātou. O latou tau au lea o lo tātou tutuai. O la latou au maia o i tātou le nei atunu e peo i nā lea o whape i nā i tātou. O na whailola ia o le isfesili tu atu o le alala tātou ngā luenga teu mo isi tupulanga. Ia. E tofu atangata malantali. Whaftai o leo lo o iela tātou ka nona o lo ia tātou tuspa ia ma tātou whaitau ngā tusi fo ia toi whawhangu mai ai tātou. Ia le tāu o le lo le tua. Tātou pale whengai ma le tua. Ia ma le tātou i lo le tātou ba ma ia. Ia awa vai ia a tātou foe i ona wha uma atu leo tātou pokalama i lisi tu.
So o le talalal na ia Isaia. O le vai asolo no lua o le eteveni. O le vai tau o le whatelitali. Ia. O le tapena la o le whatelitali al tangata Kirsiano. Ia whapena le tapena ina. Pe uwhengo fiera tātou iai le nei luas futa centenali. Leanga e o le ua tātou I loa le mena tupu. O le ua tātou I loa ia le winga whakerisiano e te tauna winga o mai tangata. Pe o le mela le tau mawhai le prokalama e whai, tau mawhai ina ia I ite tātou le isi la asanga e laa iai ia la tātou tala. Wafo o le o nei tala o whai tau wafe. Mawhe tau sanga o tusi lalo I le tātou kanona. E le ngata fo ilana e afe maafe fo I isi tau sanga o tu ungutu a o le I amata o na tusi pepa ia mea. Wa mo ia I le winga historical fa ele le o mena tutupu. E le winga na I le tangata ingo ia Isaia. Pe o na I le tangata I le tātou fo I tupulanga. E pe se I o manulau ti ma to whamanino ia e whamama e le tala le nei o na tu pepala ia mō la tātou tausaminga. I o tātou fo I tupulanga. E pe se I e na winga umi loa tau I le tua. O le mela o tau mawhai e whaatufunga ina ai I tātou ina ia mawhai I tātou o na extract ia values ia mai tala o le tātou whaatutuanga. O na apply la ia I le meolo I le tangata. Po New Zealand, po Australia, po Samoa, po Amerika. Penal whanau o le pokalama nei. So o le whataita inga la tamai, na whaile mātou tofi le sa. O whai asi leva e le toi whaia ia ne mātou tofi taru mai lava le pandemic. Le mea lana o mai tawina. Ua whaatupe uma me uma. Ole ia ase me ia masani o na tātou wa ai e peole. Suinga, lau, ia papalangi. Ole o toi eise sua sa di sua, ole o toi angengia foi le lalanga le tunu. Ole o eise whao so au whaatupe uma me uma. So ele fau le mele na o tele foi. Ole mea fau na over ai. Eu ia ina whaatupe me uma. Eu ia na le o toi iai ni matu pala. A la iai upu. Upu o le whaaloalo. La iai upu ia le ua mātou avatua me sina le nei atunu. Le tāla meleke. Whamanatu ai whaelele le me sina lo tatu atunu o lana la langa. Ia le ua tu te utusi atu. Ia, alo mai se tamu whai atu. Pe o le winga nā lau tala, e ui lava la ina o le o toe wa aia ia winga o le whaaloalo. A o lai te tonu o tātou upu, whitalenga, saunoanga. So, o le mea lau o whamtala ina il tala nā, ona e whapena le winga o mea nei, e te tawa ona sa ili e tātou le mea upito I sili o na tāua. O na tā ofi la I o le mele nā. E sui ala whainga. Atu maua whaavai. So e pe o le mele nā o mana tuaina. I le mele alo o ngā luenga leo tātou whaia. E le mātou e le vaenga o se mātou tupulanga tala vau. E le vālea o le sifuru valu, le lua sifuru ono tau sanga. O lona winga I lātou ia o uma le high school, o nisi o lo o il kolisi, ia alto telefoi o lo whenga I mga luenga I le maketi. O le to telele I whai ainga.
So e lala lato group e whai lato Bible study. Mai e lala lato, whai amato whengai foi. Na whai lala a lato fisili ntu mai atea o lato fisili. Se oto tuai foi ni nai manta upu tato tala noa ia ili nei vai aso. So e pe fisili mua. Why do you think Christians tend to shy away from government issues? I se ae pese I e manatu ai kirisiano e te tau ona alo mamao mai vaenga ale malo whapokiti. E pe ole winga nal fisili. Ia. E pe o sau vai iai. E pesi I le pawai loto le vao tangata kirisiano. Ia male lautele. Maybe because Christians do not accept any government other than God's government, where God rules supreme. Tono le sina mafuanga e ala iona pesi I alo mamao mai kirisiano, mai polokiti, ia mai issues fo I olo o whengai in matatu. E misa tatu Samoa. Pisi I ale matu pala o le o whenga luenga, ma le o salevi, ma le o whailotu, e ese mai nei lota I tai, fitfilia, ele atunu. So perhaps because they don't think there's any connection between their faith in God and government issues. Pe ole sina mafuanga atonu ele manatu ia tangata kirisiano, ele aise feso ta inga, o le finangalo le tua, ia ma mea fo I olo o tula I mai ia tātou teitai, o le malo. A le upumoni lava, e ele fiso ta inga. Ele fiso ta inga o mene lua. A whapea manatu le kirisiano e le tatau o nā ia mai eiso na leo I tutonu upufaya malo. Io no manatu la ia ua whaapu mo ina le tua, ua whaapu fo I le ao le tua e pese I ua le au atu I le maketi ia ma le upu whaia malo foi. Ina ua whamai le li o Yesu I outou tatalo ina ia o maia le malo le tua. Ina ia whaia lona fina ngalo I le lalulangi e pei o na whaia I le langi. E pese I o ina ana na tātou I loa ai le e fina ngalo le li I whaia le fina ngalo le tua I a tātou pulenga. So e pe lau talina alfisidi mua a tamaiti. Ia I se fsosoni. Ia o les fisidi mai pe whawhewhea ona. How can we get more Christians involved in local government? So whapewhea Earl Kirisiano. E whapewhea ona awai oi I local government. So ese fo I lava I le atunu ma le atunu a mo mātou ai nei I Amerika. Ia tauna li stala e palota. E sfurvalu lo lava tausanga o le tamaititi ma whailona palota. Whailona leo I nei. E fo I ala ia le manatu lea a whapea ua sfurfitu o tausanga ai a tolo sfurvalu au le I o lis palota le so ai. Ua tauna li stala oi. So la ua iei tamaiti sfurfitu o la tausanga. Lea ua matauna li stala. So sfurfitu la tausanga po le vesenga sfurtasi. Ia o inai amatai ona tapena ia tamaiti ina ia involved in local government. So li stala e palota, awhed palota. Ia le ngata na ia encourage ia tatu tangata e palota. Tau ia uo e palota. Pe o isina me mawhaiona ona whaiel tangata. Educate them about how important governance is to our institution's civility and the fabric of our society. So it's the original social contract. John Locke, if a pele le whengainga momua. E o wai at tau, ai
la whapawhala isio waia ma le talosanga I whapawhala fo isio waia ina ia tātou whauina ia se community, ia tātou whauina se society, ia tātou whauina ia se mālo e utu ia o tātou langona tu whatasi, e be o social contract le nā at the very basic. So o le bela nana whanau mai e le mālo. O ana whanau mai le mālo o na ese tangata mo lātou wai atatau mo lātou langona. Ia e ua tu I lalo ia le ai atatau le nā ina ia maua ia se manuia lau te leo tangata. So o whate te ingo, o le whaingo o wala. E le ise e benefiti mai ai, le ise tangata e benefiti nā o ia I le awala. So o le whaingala o le awala I nei, o le ave o lau lua tā la, po le alau la whonga toru tā la, po le whata la. O na sauleo le malotu whatasia tātou seleni ia o na tā ai leo le awala. E wheo ai umai tangata. Awa a tātou rewind la I tua I teimi o le I te pena le malo. Ia e te lea ina whai le malosi ia tua oi. E pui lava le malosi. E tāfo ia e le tangata malosi ia le tua oi. Toso le pā. Ai mo awala te tele ia. E pese ia le nā le mafuanga watu la I mai ia local government. Ia mawhai I lato o nā au whatasi tupe a tangata. Ia o na whai la ia o se ngā luenga mo le manuia lau tele o tangata. E peo lau tali le nā I le whesidia le vaenga. E tauna malama lama ia tangata I le mafuanga o le malo. Ia, atonu o te le lopo ona o ese mai tātou mai ia tātou nuu I tu malo ia mo tātou motu foi. Pesi on mena le ua whaingatai ona tātou I loa ia le tāua foi o nā whalapa putonga I whafonei. Le mea le whai tātou o munatanga. Ia mea ia whai tātou o munatanga whaere le tau singo o nuu ma I fwela vaisia a fioanga o lo whaonga mea nai e tau sie ia lau whai ngā ruenga. O tātou mai nei lai nei, pe o leise mea le nā, o le ni montanga, ai tauna tātou va ai le tax, wa o mea nā le whai montanga I nei, o lātou la whonga. So o mea nā leo lo o tutusa mal whai montanga I Samoa. E tātou fisili mai a Helen. Mai Helen, what's a kanona? So o le kanona o le whasamoina le o le upu canon. Le canon. So o le canon o ni tusi ua filifilia whaatasi e ni tangata e whaima o lātou whaasinomanga, te itama, ni a lātou sulu. So a good example is the New Testament, Old Testament. So that the Bible is a canon. The Bible is a canon. Moisi whatutuanga, Bhagavad Gita is a canon. Moisi tangatana. The Quran is a canon for other believers. O le whaongainga na o le upu kanona. E pei o se o ni tustusinga ua tātou o whanga poto I eima mai ia. O le tātou whasinumanga lea, o le tātou whaavae lea, o le tātou constitution le nā. O le avea nā tustusinga e whaima tātou kanona. So e te lea la ia whaongaina o le upu kanona. Ia le whata o man tātou talanoa I le social contract, o le si nā kanona. Monotanga nuu. O kanona le tustusia le nā. I nuu mafioanga, a whapea le whaisau montanga. Ia e leo o tu ia te oe le whaasoa, e le fisilingia lo finangalo. I le tunu lane o Amerika, ia o le lafonga, o le tax e pei o le mele nai, e tumo I tutusa umai tātou. E ao taxes I nei California, ave I Sacramento, ao le federale, ave I Washington DC, ia ona tupule mai e lola ia o le whaongai no tupena.
because it's government of the people, for the people, by the people. So e pe o le whapulanga na i le whangaina o le upu kanona. Langa ese whaavae, whamai fia whiangai, whiangiai. O le politician e mawhai o na suilo na whaavae whaaltangata, a o le Kirisiano lo tu maupel whaavae le tuam taltununga. The only thing they have in common is their religious beliefs. Yeah, manai. Yo, e wafo o le, I mean, o le winga le na o le upu whaavae. Pe o se maate le tu ilalo e matau na fatua ilunga nisi mea. Awa a mautura al whaavae. E mawhaina tu ilunga se whale te le. Alo loto ia peers ia e tu i el whaavae ia. Mausa li fui pao te merulu e se mawui. So ele ave se ale tau o le whaavae. Mena e tau ele o ina. Tauna e loa le se senga o whaavae. Ua le se senga o maa o lo whauina le whaavae. Wa e stemi e mistake ai o leo pea se whaavae le mena. E te soso atu leo lefo e lango i lungo o le isi maa. O le maa o lo i lungo o le isi maa. O lo i lungo o le isi maa. O lo whauina le whaavae. Ia, mo se atu nu. Ia, mo se whatutuanga. So mena e lea whaonga e tātou le mele o le tosi nini. O le mafuanga nā lea ala iona o le metaphor lea o le tosi. E tātou te loa ai a nini i ale tosi. E telefo ini mea e mawhaion tātou whaia ma malama atili i ai. So he pe o le tali atu le iawhia. Whamai Fata, an ex-USP colleague and current professor in University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, has an interesting analysis of the recent U.S. electoral results, especially in the relation to the Zionists and the Old Testament Christians. Professor Stephen Ratuva reckoned that they had an impact on Trump as supporters claimed Trump was God sent and not realizing Trump as a pretentious Christian who needs to know his Bible better. Like PM Tuila Epa supporting China, who degrades Christianity but disguise ways to belittle true Samoan identity for violate to a basis. What do you reckon? Yep. Ia pe tele ana I tosi nā o mai e whata. So e tele ana I tosi. I laua mai tau I nei ia Donald Trump. E ia tangata e whapenalo lato pale whengai male plestene o le United States. O le plestene o le United States e ia tangata o le tunu unei e whamai o le it's a Christ person. O te mana tuaina fo ina o plestene Obama. Whamai tangata uli ma tangata lanu sole. O le keriso le mo tatou fo tupulanga. Le wa mai le li le lavea. This is Christ incarnate. Le fo lafa pena e fo ila ia supporters o Trump. Ai le vesea ia le o tangata. O tangata ele ese mai fo I Trump mai tatou. Ai pe e underscore ai le nau o le tangata e avela na tāpua inga I le atua o atua. Ele fi ave I lalo I se fasi atua, po se atua afa, po se atua e le moni. E fi ave lavala na taulanga I le atua o atua. So whether it manifests I le plestene, ia pe manifesti isi me, ia na o iai. I can't really say anything about le tatou Prime Minister supporting China. So ona ele I don't have the data. Ele o lava ia taimi e whai ele research le nā pau nai me au te puea mo meo anatota. Anecdotes ia ta te maua mai I le tangata ma le tangata. Ai o le mea lava lea o te iloa ele ia se malo e tu mau. Ele I se whainga e tu mau. Ele ai se mea ua whawhau e le tangata e o olona tu mua I le langi ina ia nopia I whaatasi e ma le atua. O mea nawa o mautinoa. So e ofo I lava lai malo lo o whaunei po o New Zealand, po o Amerika, po o Saina fo I po o Samoa.
e le ia se malo e tu maupea. Now, after having said that, o leu te vaai atu le malo le atua, o whaiasi leva o whau le malo le na mata mai lava ia e tena i le amatanga ina ua pa le tangata o ina lava na ta pena i le atua le malo lea lona nau ina ia o maila na pule i le filifilinga whaito tasi sa o loto le tangata. Ina ia filifili e le tangata le atua le lei. Ina ia filifili e le tangata le usitai. Ina ia filifili e le tangata le manuia. Pe o le melna ia le ua fia tausanga o whau le malo le atua. As long as there are humans on this earth thinking independently and free to think, there's always God's reign. Lo iei pe lava le potential malo le atua. So, ia ai ese a le tō whamanino o lo whau e le malo Amerika. Ese le tō whamanino o lo whau e le malo seina. O ape mena e tawana nei lo ume tato. E whaisi ti leo le wala le nā. Ese mamau fwai tua o tunu ui e lua. E tasi le nā mea lau sunga le whengainga o lea e whaapea le vanga whau whaile o le fast pe atulai mai. E tue ta pena se la tō wāle lei ma le tunu nei Amerika. Instead o le tue fo o le o lalo le mele i e te minei. O le mea monia. Pi o le mele o le titilo atu i le atu lunga o fata. Ia pi o le tūlanga lea. Pi le lua e whaamatala e se senga o tunu ui e lua ma lato. E pi o tau titilo atu nina iai. Ia waile o te le malamalama te le ia seina. A paule mea o te malamalama ai o Amerika. A fo o le atunu lea na o mai i tangata PCI ni tangata le taulia i Europa. Ni tangata uanga le angaina i Europa. Ni tangata, let's say, o ni maana tu la fo ina i Europa. O inana o mai iai. O i New England, i Amerika. O mai lola ia matana whaatoa le whanua le lau ele ia mawhatua i lola mei. O leisi la lato vaenga o le kanona na lato o maia. All men are created equal. All men are created equal. So, o le mea lava lana na, pe o le whatu le nā lea to tō i le tunu unei. So, ele sili atu o etu le epa ia o ina le iso ui ngō matai. Whai mai Amerika, soli. Tusa le leia o man matai lea. So, a Filipi whala mena, ia, o le whaiwhi au whaau, ia, ia, so o le winga nā lau tāle le tunu nei, whamai le tunu nei, sole. E mana ia nai tosi nā, e tu tusa le leia ia o le tangata. So, o le, mai, umo whintatu tala no le mafuanga nā lai, ona oto e to ina le mena, e sau mai lava mai le kanona le nā tātou, the sovereign of the individual. Le tā ua o le tangata do tasi. Sawa mai tuspa ia le mena. Vai ne lai founders o le tātou watunu, na oto mea ina alo latou tō whamanino e whau e le whaavai o le tunu nei. Tasira nā me e le tutusai Amerika masaina. O saina ia lau te le whaatau ina le ia tatau a tangata do tasi. Pio i nei e tā ua mai le individual le tā ua le individual o tangata do tasi. Le ia tatau. Ia. Saina e tau le lau te le tari eina mo le ia tatau o tangata do tasi. So, what would you say then la o le tō whamanino o le malo seina ma tangata seina? E se tō whamanino lo te iala tu kanona ma tusi whaavai? Ia, e pe whaapena e me whare e tasi ale. E tasi ar whaatununga e sa wawali mai tangata uma. E
le pela ni le tata no le freedom le nu le nei ele mo la le nu saina le mera yeah why okay so now wa mata tu le kanona le tu nei ia na upu fa vai lana constitution but this is a umio e no fone America ona e lola ia e mo e manea le theory but in practice le is tangata you have rights they're ensconced in the Constitution, but you only have rights that you can afford to defend. So it's not tosi ole whaawailea. The term fule te au mai o tutusa tangata It sounds good to be true to our ears. Ai ata oto fo il whasa mōna ni ele talwhengai. Yoi. Ai ona o le system mani atu nui. Yoi. Ele tau sisi aila se mamalu stat e tutusa tātou pe mai So I mean, or theory le na, that's the ideal. O le mele na pese ia tau la i le vai. Pe se mele na tilo ia alai lo le lea tātou. Ia nai vala. Ia nai mele ato toa i le Constitution. Nai me e pelat mena na ufa yatu. You have all the rights you can afford to defend. For mai alofa whamormole Misipouena wing o le upu e te veni. Pe le te veni o le whasamoina le o le Advent. O le Advent. I o le vaitau le nei. Vaitau le whatalitali. Pena taola me ata ita ia o le pe o le season le na o le ola Kersiano. Ma mawhalavala il katoliko wana ua onga ila onga il katoliko. Beo inana amata iana mawhawhawhu i mena. Ia whale ma mawhatele lai la tātou kalesifa putonga. Ia ua mairo fo ila tātou I whafo I Amerika le UCC ma isi denominations tele ia le fo ia whamanatua e la tau le te veni. So it comes from the word Advent. It means waiting. Wano no e tātou Yo. Le upu sa o ai o ngana sa mo e alu le upu le Advent. O le o mai. O le o mai. Ia. O le tau nuu mai. O le tau la le tau te vai tau o le tā pena o le tangata. Ta pena I le o mai. Ia. Ia o le fisosani atu nai le fisilia alofa. Mana le fisili. Tau o fo ia. Le marmalama I me ia. Yeah. Is it the same as bylaws? For my Helen, is it the same as bylaws? I think she's talking about canon. Yeah. So yes, I mean bylaws is sort of like an institutional specific canon. E pese o tu la fono na e ta inai ia se au lotu, po se kalesia. Tele our bylaws, they're really into the weeds. O il plestene, o le ana ngalu ngai fai, o le ale umi e survey, nai bylaws, au le kanona. E pese I o se metele, I prefer to canon. As you say, o lona winga o se whaavai. So, is it the same as bylaws? Ioi. Pe se atosi. Pe mani, tu tatuanga ngana o mea o tu whatasia. O ni tusi ua au mai ma tu whatasia. Le canon. Le kanona, ioi. Ioi, o le sila winga o le kanona, e pese I le specific ai. So, o le sina tosi ne mawhaiona, o ne include umaya ia si foi whatutuanga ia. Ne te ia o misi dato le whaali mai o le tua. Dato foi tupulanga. Whamai fia sa o le Reverend e ka ke wha ai ke so o ngā tu I sainga I mga koisi. Pe o le to o tele lea vevesi lungo le media ia sainga. Yo, o tele mamlama tele ia saina. A paule peina il te mina fesidi mail tangata. Pe a saina. No fatu le, it's not a big deal ia usaina langa so se mela volo o tao ai le tangata. E ma faifo ela vel tangata le na ona. Ta sile me tau malama I tangata. E tau tele feita I saina le tangata. A man to a man tau tele ale agenda. A tangata le mai e saina. Pe o inga, ai tau tele feita tangata
se lo langona pe a fa pe tau te feita i tangata saina io a ole agenda ole me au mai tangata pe ole me na le tau te tiro ia io a watu ni tangata saina i Samoa tele la tu sau e pe ofo nei tu no e le ata tu tilo ia Chinatown singe ai le mafai ona i se te mi pule saina America isa le system America tau miai le marusi ang fasaina le a ona ia tunu la Haiti la e la ia tatu Samoa America Samoa ma tunu umar Pacifica o popo lenga na langa o saina ia e pe ia tatu we all humans a le agenda e waktu malatu o inala le e anga ia le popo lenga le concern Yeah, I guess it's on the face of it. Why o le mea mana ia le feiva o mafofonga. E pesi I fetalia ia fesu ia mafofonga. Ai se o ti ai. O I lo se manatu e silia tu yo manatu. Ona ofa pele ia o mai lal manatu le nase yo manatu ina. E leanga e silia tu manatu na. Ai se o ti ai. Masenia no whaangaina wa te whiwhia whaila research I le tusile ta ua o le 100-year plan of China. So o le kele o le whaimeangi se o le theory o te tatonu le will happen. Leo kaungu from 1947 until 2047. A ko I se lau tau sang. So ia te awai o mea tauna mata I tu I tangata. E le whapio ngi walo anga. Ai kau ki kilo iai I le mea e maninoa. Io e tuaia ai o mai. Io langa o mea a tatu o fu ia e saili. Ia leo tatu wa ai Afrika, Pasifika atoa. O iai leanga le lei o le atunu. A o leanga le lei. A o no tatu le mwhai tutongi. Ona iai leo tua pa tatua o mea. Ia, wa pe o lesi mea o mai tauina. Ua whaititia le whaatauina e saina o le treasury bills. O le United States. So, obligations umai matala e masaini na whalele atu le tatu po kalame pe o le tolu triliona le na tu le Federal Reserve I le marketi since March. O le fesiri o fesa wel tupel na. Ia, o le tali e sau mai investors o le o whaatauina ia treasuries. O investors la e pe o saina o Europa e pe o I latou na e whaatau e latou ia obligations a le US government ia ona mawhai e la ia ona saule tupe I fafo so o le mea la o whamatala ina e mea na e tauna tatou I loa le lei ona o le tala Amerika lava o le Federal Reserve money le nai le lalolangi au pe o le mena le ala ona pe mili ia le tamao ainga o seina ia ma le tamao ainga foi Amerika o na o si ilunga I le tamao ainga o seina na o lono lua le malosi o le tamao ainga I seina after the US so fe mai ia sala valu China is communist country one rule to control everything okay yeah ia telefo ia se talai e mawhaiona o na whai iai wai mo la tātou experience I Western societies e pei o le teimi muli na tupu ai se me whapea using totalitarian rule le mele o le tasi le tangata controlina ia me uma o le vitamina le na tele ia tangata over mal se lau miliona la fa tangata na whano ai tau mua tau lua langi Vietnam Khmer Rouge Cambodia Lenin Stalin Adolf Hitler e pe o le vitamina le tala fa sorbito lo langi na tula I mai le manatu lea ia tasil tangata e whaia ia mafofonga le manatu lea pe ia counter ma le manatu lea o lo tatele nei Amerika ia e fautele le sa mai tu ul faitalia mal sa lo tonga o tangata
o le saʻalotoga la lenā e mafai ia ona faia le mele lei ia po le fai o le meleaga ia o le faamoemoe maualuga lava ia lilifa lava le tagata i le fai o mele lei ae aua le faia meleaga. So China is a communist country. And I don't know if that's a positive or negative statement, whether it's a critique or it's something that needs to be researched. Ai o menai na tupu ina ua whapena ina ia le lalolangi. Ina ua tasi le tangata e whaia ia whaiunga. Ina ua manatu le tangata o ia e sida tunelo le tua. Now, if we go to our canon, a whape tātou te oi tala o le tātou whatutuanga o le tātou I loa la ia. O te mi umalawa manatu e le tangata e whatu se olo. E whatu ese I le tua. Ia, e lei ule lei mena. E lei ule lei mena. So, mena leolo o whiangai nem tātou. Ia, whaftai mai Helen. Whaftai lava sa ili. Male IT, Reverend male IT, o le isi le nā o la outou proklama e loai upu whai wha Samoa ia whaftai. O le a le title o le tusi A China. Maybe I could find it at any library. Ia o fasili nā mo tui la epa. Ia se sau tui la epa ona tali le fasili Helen. Ia, whaftai mo tātou fasili ua o ai tātou proklama neva yaso. Lo fa awau pea ia fesili mai tupulanga le talavou wapese I o le lisi nā mea leo o I think e whea ngai lava ma tupulanga ta itasi e le teimia tutupu mai ai a tātou whanau o nao esela ia mai mena masani e tātou peo I whafo kolisi peo il maketi e whaingaluenga ma mai e ma whaoru whale mai ia manatu fou o nao mai la ia. So, le mea la o mātou whaia sia mātou o lotu, o le whaio se no whoanga mō tamaiti nā, e ala latou Bible study, e whailungo le Zoom. Na iele vai aso na wala au inaia o le latou te tai, whamaita mā, e sau lava le mātou Bible study. Ia e tai fo le Bible study, o le whaia ni tala tamaiti, o le ini ala tau tala e whai o pese I o la ui loa o lai olo o mai ta wina I la tau e la tau te mawhale anganga. So I was this big judge I la tau Bible study o whaturola ia Kirsten. Ia la o sign off ai whaawaulo tau tanoanga. Ia o rei laso na so ai o whatulea o le alte mina o mai la tau Bible study. Mai umautela I titis fururua. Hoita fefe. Or no winga you continued 2 hours after I left. O sign off il sefulu ana amata ile iwa e pole afole iwa. Ian familiar Kirsten, yo, tele tala ta miti no oel wese. Fatole imana ia. O le au ngale na o le space le na, o le au ngale na, o le no fuanga le na, o le fata manu na, o le faalo lo ina o lo tau leo. O le tapena o se vaenga e mawhai o na tutupu ai ma tapu e lupe o le foanga ia awa le aluanga I lumo le tatu community. So, mera nā le e sa ui fesili ia. So, o le isi la fesili lea na mai e tamaiti al vaenga lea mātou. Do you feel that believers should be on the same page when it comes to voting for candidates? So lato fisiri lea, so I wrote back, Lautali, absolutely not. Candidates should appeal to believers, and believers should vote for the candidate they believe represents their views or is suitable for the community. Groupthink robs the community of robust and passionate conversations and causes us to lose God's gift to humanity, which is freedom, agency, and free will. So e peo lau tali le il fesidia tamaiti. E pe te tau e ona tātou au whaatasi I sa tātou sui, e whaimo tātou sui I le balota. So peo lau tali le ai. E te tau a ona balota le tangata I lana candidate, e tu sa malona silafia, I malana research, ia malefso swani fu e la nganga o le tua I lana filfilinga.
Ia, manatu la lea o le group think, o le si lea mea e, a tonu e whapea ina le winga o malo kominisi, o le group think. They think together. Collectively. E tasi ale manatu e whai umai. E se tatu upsa mo le group think? Group think. Io e. Yeah, O well. le au te lenga. Ia, le au te lenga, io e. So famela la utali I tamaiti, a groupthink robs the community of robust and passionate conversations. So sa umane oe, sa umane oe, sa umane oe, sa umane oe, sa umane afa ese ia. E pese if you feel tato sa umane uma tato. Sa ulo sa umane afa ese. Se le ila kuku kua kamanga. A pese ole wingale na ole upu groupthink. Ia tasi uma tato, I launga tasia uma tato. Ai elu manatu ole a whapeaina o na whai e tato. Well, mana ia mena ia tato dōninga. Ai a whapeaina lo tato manatu. O na le oala ia o le mea lofa le tua na umaili tangata I le amatanga. O le sa o le tonga. O le aia tatau. Ia ma le agency. The ability to just to make decisions. E te le ia pia o na e whangare upura le ia pia o ina ta wā ili. Au ili. E te le non tau o to telefoni au whaafonga mai le tau te ili tau. E le leanga. Ia. Ia e. E le leanga le mea o le ia. O le. E lang o le lava e te sila fiam tatu loa. O le aia tatau e le se mea whapalangi. Langa tasile na upupe wa watu palu watu whapea. O Samoa ia pe nalo na o te lenga o mea uma. Ia tasile ia pūlenga whai mea uma. O to ese no poto. Le sina o mantuina. Ele le leilal na manatu. Ele lei e le temi e le angai pe a wha le angai tatu. Yeah. Me ia mai e tam fai ave ese le mo individual rights, ma le collective whataua le collective rights. Ave ese le meo le individual rights. E le longo le leila, e mo i matango fie le vai me fu ia pela la vatua fatitaina. A mai ni le nu utasi. Ia ua I tuila. A mai pulenga matai e fa pe lima se fu pulenga matai le usaumane. Lima se fu le fast fu I vale atu tu fa tasi fasu I vale. E ave ese tanga te tasi. E ave ese tanga te tasi le mai li tutonu na ola mai yana mea to tino tono le a le o mai le collective le to tele le o au fa tasi. Ave ese tanga te tasi le ese right to tanga le voice some opinion. Ia. Ia o fair na to ai ke siano ma le tatu me. So te lea, pe a tatu o tosi ni pe ona e. I le la titi. Well, e te le senga o le tasi mai le 5 ma le tasi mai le 10. So fa peto sfulu tato e tasi na fatu ese. Ia you know, e telefoi tala fai ai. A to 5 tato e tasi le fatu ese. Ia e de mafu e pe mai la le ile o le me le al tato to 5 e tasi fatu ese na fai le tato dala tato gang api le ima tamu fai convince fai ia au fa tasi me tato 5 tato a 5 rota tato e tasi ai matile tila va pena on tato fisila e pe inisi mafuanga. Ia. Wa a tosi la ngatai a to a fetangata ana le tasi ale fatu ese. Ia le misia tele tato kala fai skama ia tato misia e fai alu I o e fai lana na pokalama. So for pena so there's natural selection laws depending on population, sample space. Ia, e tau esa ili fo I fai mai o tala Yesu. Tu watu ile iwa su iwa esa ili tasi. On tatu fesili fo la I mea ia. Langa a ta ola I le mele te tala noa tu ai I le
i le matautia o Samoa na iai. A o ina leo si ta ia le to tasi tu la fona le collective le ale nu. E ati ma le lau. Le an me ta o le ati ma le lau. Se i lunga me tuto ta pe me ola. Susunu, fale susunu me on. O le ale to inga e kewisi ana o le to inga whasalanga. Se o mea nai a o intatu wa ai ai. A whai mai asa mo o landa mea o landa. That's very irrelevant. Ma leo langa whakesi anu. Yeah. O le lava tau ti tau tuli ni mea a leo langa kewisi anu. So e taua fo ilanga e pe o tuspa ia na te au maia le ina o fai mai su sa ili le mamo e tasi. Tu leiva su maliva. Sa ili le mamo e tasi. Yeah. So ole tele o to whamanino i le tātou kanona, e pese mo meo ideals. Pe o mea taula i e tātou, a whapera o se au lotu ai se lau tangata. A tasi le mamoe leo o sola. O au leo te whaiwhi au leo lotu nei. La walu ai sa ili mai le mamoe leo. A la ua leo fia i ai le iwa sfuru iwa lea langa leo o te whao le mamoe. E le whaia sana montanga. E le sau i mea e whai atu. E alu tau lau mea mai tu o le pā. Au la le whaiwhi au. Wo wi loa le tala ma le fina ngalo le li. O le ala lau mea whai. Ia o te tatunu e taua ona apapa iai. E te taua ona apapa iai e tusa. Ia mare whai tua o ngā ruenga wha ia whaola. Yeah. Ia PSC, peleanga. Ia te sila fia fwoi. Ese a le to inga alu ese. O le alu ese o le tangata ua le fia. Ma le alu ese o le tangata ua liulotu. A liulotu rola le tangata. O le mea lana te tonu e le toe anga iai se ngā ruenga wha. A le fia tangata. E tau te sa ili e lan mea le fia ai. E fai tasi, fai lua, a whakuro e tolu, ia na tūro le tangata ia. Yeah. Pe umata upuna na wrestle e foi au pepe le fatutua. Ia me la nei le o matua foi o tele tau sanga. O le to tutulia le tasina. Ona o fautuina foi le vas fuluiva ala I lota ma. Ngase oe. Le tele isi me tau na fai. So e pese on mena le o maoni na o iai. E ui lava la leo te iloa ana I nei le li e tuli al tasi lea. Ia pe o le practical theology le mele e tuli. O se me whaele le ina ia whaau wau e le lafu mo le isi tupulanga o lo whai mai. O te tonu la o le vāngana, e te le tuli lo waru I le whale. A e tuli tarusanga. Teimi uma e mafuta ai, manatua le mamoe waru. O le wingara na o lautala. Tau te le tulia I le mea fole le a tuli. Ia wo manatua ina I le talana I le tuli talo sanga. E iana ia o spiritual practices fo I e whai I tae o uma. O e petolu aso talua ina o mafo fau I tangata ingo ia Michael Moranti. Stamala na mato nuti mea fo I le recession o le o valu o iva. O le loa mailana ngā luenga o ia na saula ia o uanga le ia ino fo I le mato fale. Ia mato fale. Ia o le whatufunga ina la sili o le whatau I o ta vale. Michael Moranti. O no fwala I lista o whapekalo whai po feo iai. Ia os telefoni o te tipi uman telefoni. O lana emaili la o Tagaloa emaili o whaku Michael o wala I fultai au o mafo fau ia oe. E leanga fui lao tangata. E se au na winga. E whamai aia o le leia onga I nei vai tau. E whamai aia o pala aita I tai. E whamai aia o le ta ua e tangata la miotonu. E pei o na launga na maona manatu na o te manatua I nai le li a mantou iai. So, na fsosani me fo I a mantou.
o I meri la ia o loa nafi wala au mai le li. Tu rola na message le telefoni o wala au e lole nei. A matala no rola ia o watu Michael, o mai oe. Ono sfurulua tau sanga. O le angalo na tua, tolu e pe wha vertebrae o ta e na ave le Uber o le o le o fire ia company. Ia na tau mea le nei long sob story ma. A te whalongo tua se le o Michael Tuai lava. O Michael Tuai lava. Ia o whewhea o whatu ia. Kero langa lea tua I whaiva. Ai a moso ke mea vangoa. Ne a whemela I te lor mena I whalsa. A whemela I whiskai pu kofe. Alo winga lo tala. Ia, ele mawhaiona o ta talo mo ma moe ia. I teimi uma. Ai ele teimi o te mana tua. Ia o reach out dola ia. O whai al mel na il te alna. Ia le la na ia nil matanoanga. Ia tala no ma fwoi asole. Ele isui ale tangata. Ai te mana tua fwoi Rev. Ia. O le sui ele se mea tātou. Ele se mea tātou le sui. Ia. Ia, al tātou wa. Ma nei ala la reach out ngang whai. O le winga atoa na le mea le tala no atua ia le tutuli o le. Le ngata o te talo. Le fwela o reach out. Ia. Ia, au sui ngā o le tangata ele se mea tātou. Ia, e sui ele atua tangata. Awa a tātou tam whi sui tangata. E o mea le oti e te le sui tangata. A mata le mawhai al tangata o na sui ia. E mawhai. Ia lela watu fo e mawhai tangata na sui ia. Au le mea tupu. E o atu le vai aso le uto e fo ia le mea nei. Ai a sui ele atua tangata. O le mea sili o le mea tonu na o le titano atua. Ia wa umata noa ni ma Michael. So le o tamatua ia. A paule mea ua sui. Ua langona e ia lo na mortality. Ia. Ua maua ia le COPD, ua tuula na utufanga, ua tuula na heart liquor. Pe o nai mea na ua sui. Because it was necessary. O vai atua ua pupula na manawa o la ave mea lunga. Pe o la whengai ma lana maker. So E ala lana sui mea na. Ia. E whai fwoi na utu tilo o moto so pia. Esa selfish. Mo ia. Ua vetu la oti. ia. Ioi. Ale o se mafuanga le lei ila nai mawhai ona sui. O le asesi mafu. O le asesi mafuanga o le la o vai la oti. O le mea fwoi lele. Ia. E te ilonga la kaku whio ki fuka sui. Ia. O kere lopo le ale. O le mea fwoi lele o le sui le teimi o le talu fou o le malosi. Mana ia. O le mea tonu na le tau titire. Aisa. Leanga o le teimi o le malosi. O le teimi o le talu fou o le malosi. Na o mea, yoe, na o mea vale ama mea le lei o reo langa i fia. E le mawina re taimi to inga laifia. Ia. A o ina tonu la le, e mai ai le tau o le sue. Tai pei fui la ia, sila fu ia Paulo, ma lona ma losi na iai. Whao ngā se se. E na whao ngā e le atua. Whao ngā te tauro ma losi ri Paulo. Umana o ina o le tūla fono. O tanta lotoa, o tanta malosi. Ai la whaaru vale le malosi. E pēlau I le e a fwoi on tata no I mele. E sui ai le atua tata I lona teimi I te whangai mane. Aura tatua ngā luenga. Whaatata iai. Ia pēo na, so sanita. Ioe. Ia pe o suinga te tele nā, those are heroic changes. Ai pe o le si mau le o tō Manuia, mwhai au ane susu le titi. Susu le titi. Wai, e mwhai ane e whaatali le atua e sui oe. Well. Ia. Te iwa umila whaatali umailo wola ele. Ele ia fio mai le li. Ia, o le mea na, ia o le mea tau le atua. O te tari tonu o le na, o le taimi o le atua I whafo atu ma le taimi o le tangata. E le tutu sa le taimi o le atua ma le taimi o le tangata. E pe o una te tununga, unau, o whafia no tama, ok, tau sanga fo, ia e maise ale la o mai fu I taimi e whai ei nei mea o a fo ingo o mea fu ia tatu. Resolutions. Ia, whai e resolutions tangata. Va aila e resolutions ia. Ele io o ia fepuari o le vanko e fo I le sante le urou. Ia, el menga ke le karia ia o le ko inga mea o whai resolutions. Ke wa ia o te le tari inga ngā mea. Ia, sa ili le atua e sui mai tatu e le atua. O le suinga na e te tonua o mele oti e.
Pe a sui tātou e le tua, okay. Yeah, well, yeah, a whaonga la mātou tofi le so sae whaima example. O te le o iloa po suinga ia na maua mai e o mati a kono mai le tua. Po o ni suinga na lato mori mawina ni whalawe fo ina o ai. Sui mai le la langa i le tupe, le mea sina lo tatu tunu, le mea sina le atululunga. O le mea nana whai. O le mea nana whai la susana o mori mawina. Na sui e la do. Na sui e la do, i lato lava pu mo o non-heroic realm. Ia ui ala na sui whainga. Ia ele sui a whaavai, o le whaaloaloa ia. So o te aufo i lau saunoanga e sui e le tuol tangata. But I'm wondering pe le whiamana mia fo e le tuol so soani el tangata. I wonder pe le fina ngalo fo i le tua ia ngā wa i atu tangata i suinga o lo o ia whaia i lo loto. Te leilo. Because le whai tatou wane lo tatou li, ua pese i tatou te malama le i lona soifua tupu ane. Se furulua tau sangol ta mititi. Na ave ona mātua i Jerusalem i le Paseka. E au mai fiu e sue. Fiu e sue. So a mafo faula i le tangata e se furulua ona. E le tangata ta mai se furulua tau sanga. Se vanga se prodigy fo ele ia ele se maua ele ni me mo i mena mota do. A tatou va ai a tatou sfurulua tau sanga sfudou tau sanga o a tatou me o lo fai i tamaitina. Not a whole lot. Alwe mai so vai a watu le mele yo e fai e tatou fe au ele a vea iai ni tō whamanino po ni mata upu siri lato te lufi ina marapi i le malu i Jerusalem le mea upito i sili ona pa ia le tatou whatutuanga. Ele a vea iai. But yet, o lena nofo ele tamititina ia te mantuina fo le fia ona mātua. Sole, tolu aso sole. Sole. Mutuala i loa i o se whamalia. Ana stimti Samoa le. Ua le vanga a fulu makofu. Ia, se vai. Ia te matau dia fo. Era ngor sulu tausanga. O sulu tausanga o le atua le mea. Ia. Oi nei loa i le vai teimili na. Oi nei loa. Vai ofa ia malia nei loa e i o le atua le mea. Ia le na le se pese ina. Na wafu te tele i le sfulu tausanga le. I le fesiri ele io se la lau ia whengatanu umana malama i ona ele o le mailana. Ia. Fe mai o se e iai le ai a tatau po le filfilinga sa o loto al tangata e usitai ai pele ai. So e moi. Iai le a tatau al tangata e fili ai. Le ai a tatau sa o loto e fili ai. Le tangata pe usitai pele ai. Ia a o le fifilinga namal sa o le tonga. So le fifilinga e whael tangata. A o le sa o le tonga le nana mai le tua. A os le telefono o le alo ese na fili a tamu ma eva. Tulafono. Msaro tulafono. Okay. A o le tulafono e le alo ese. Na fili a tamu ma eva e ai le fu o le la au fasaina. E le ai tau fia e le tua. That's right. E le tau fia e le tua le filfilinga al tangata. That's right. Ai o lava e le fasalanga ina ua siri le polo inga le tu. Ina ua solid polo inga le tu. Yes. That's God's justice. O le mea lu el tangata. O le mea na sile ina ia. Mena leina o mai le oti le langi. O le totongi le na o le angasala. O le totongi le na o le leu sta yo atama e vai le tua. O le oti. Mena na leina mai
Le oti. So e le alofia I tātou ia le mea tātou te luluina, le mea nā tātou te sele. That's God's justice. E whapena tātou e sa loto lava le tangata malana ia te tau, e whasalaina le tua pe ale tusa malana fionga pa ia. That's true. Ia, pe a tāua ina tāu e wā ili ni ile. Yeah. Pe ana whapea lava la o le tua fo ile le... O leo o vai tu le tua o in trouble. Ia tangata ilan whiwhilinga. Yeah. Pe... Resi le nā mea tau te tiro iai ina ua whai atu le ngata te tango iai. O teimi ia e te ua le apu nā te liu whai fo o mātua. Pe ia nā whapena o le whesili e whaatupu manatu tā tau. Yeah. E se amena le tue papa I mai le tua le teimi le ewa. Wai nei la se aua ni I manu mā lor whaasosonga nei la tuia te oi. Yeah. Pe ona I me umai e tau te tiro iai. E whaatupu manatu ia I tātou I tā ua o lem tā upu. O le sautonga. Yeah, so mana ia le whaapulapulaina e Iose, what's heroic. O le mea na, this is a fundamental non-negotiable o le tātou palewhengai ma le tua. E ia I tātou le a ia te tau e fili ai, e ia I tātou le sa o loto e fili ai. Mea le teimi fo I lava e whai e tātou seanga sala, e mauti noa lava le ami o tonu le tua. Lana whaasalanga a tonu e tuai mai, ia tau nuu lava. So that's a heroic non-negotiable. The challenge is what constitute God's will. O le afo I le meta o le leu stai, pe o le sina tipi o mea ia. Ina ia oa ne I manatu le tangata, wana o mea te tele e a fio mai ai le finangalo le tua. Because le sila mea we tend to live in the gray area most of the time, Yose. These things are not clear cut. We're always in the gray. And if we don't think we're in the gray, wait till stem cell research comes in. Wait till we figure out when does life begin. Right now, the family e conceived lo lava amatalo leola. Well, I mean, it's a lot more complicated now, and it's going to be more complicated. So I think ole whanau naunga ole I outou Manuia, ia whaatufunga ina tangata I whaatufunga ese. E whetaui mo le sisi o manga o lo iai I latou. Pe ole whanau naunga lea ale I outou Manuia. I'm not finger wagging. I'm not saying I'm not saying no. I'm saying examine your life. Tanga ia oe sisi o manga o lo iai oe. Po o whapeina ona e whaia o lo lua palewhengai ma le tua. And this is just one brick for you o tātala noanga I masina ma le tausanga. So vatul mene for what it is and use it to form the other part of the whawai o lo ola kirisiano. E mawhai ona e loa le atua I se mea tupu ia te oe, whaate I ei oe. A ese le mānei a lo I loa le atua I teimi o loo. E tala vau ai, tui pe melene e whamai ai. O teimi nā whinga tā te leo na ofi atu mea ia oe. A mai maupe ana e loa. Mai maupe ana e maua le atua e tala vau. O mantua ina ilis whewhi au le nā u whau e mātou, to whewhi melan tala sole. O tu alu le tua umaro leo I papia. So e pe whanau nonga na. O le mea siri len whaingta. Si utani tua Helen ia o le ngoa o le tusi o le 100 year plan of China. Ia e tai tala whangai a manesi tusi na ta o le dragon from afar. Ia e sina e lua whamanmole Helen maua ia soswani tele. Ile esi se wangalo ia te usole. Esi tamaititi ana e whai mai anga video lunga Facebook I te mini. Me sa moa. Se wangalo lingo si mea se. Masalo tamaititi po lona valu po lona iwa. Eli o se futa sang.
Talavou. Longo iai, i le tautala mai le ngangana o launga mai tuspa ia. It's amazing. I lo ulea whapesole. I le kai ni whapero ta i tau langa. Nga si wanga pe palo ku kamiki mwhaingo ka whai. A o ngangana mai e tamai titi furi le. O ngangana mai ta sau le loto o lan tautala. Jesus is power. Le alapa. Ke whaftaia ui mātua o le tamai titi. O le taunga o le malosi o le naola. Te tonu ala se mea le lele ta pu e peo le kamakikira. Yeah. Peana waila na video. Tangata esele titi ape o it's very simple. Yes. Lana mata upsisili. Whaonga ia upu lata mai. Ele ini i tele lana tosi. Peia alona tausanga. Yoe. Ftau le le am. Tautala i teimi o le tata. Yoe. E mana ia. Yoe. So anything is possible with God. E pe ole ngana tatu po kalama le ia mau se te mea vanoe e te sila fia e mai lo le tua mai ele mamao ele o mamao a e whalata lata i le tua e whalata lata mai le ia te oe. Okay, a mana ia le manatu i ose. Te ropa o tali ia le manatu ato ole. Tau le lea. Ia, kasi ale uto e tari mena lo i. Ia. E le fufua ina le fina ngalo le tua le tūlanga o lo o iai au fuafuanga. Ai fuafua oe i le fina ngalo le tua. Ia. Ioe, ole, you know, that's basic. I mean, who knows the will of God? O ina te sila fia le fina ngalo le tua. Ole il tatou ka nona, e mwhewna tatou i ite. E mwhewna tatou whape fina ngalo le tua i tangata mātitiva, e fina ngalo le tua i maana tu la fo ina, e fina ngalo le tua i tangata whatua tua. Langa na tatou wane al tatou ka nona, tatou i loa i lea. E pe li lifa lava il fina ngalo le tua i tama vale. Ele au i tangata tama mai po i tangata malolosi. O le toa fo i la doia e alulona malosi ai li lifa lava lona fina ngalo i tangata vai. Ia ona whawele o tātou fuafuanga i la tātou i ite o le fina ngalo le tua pēna o mai ana fionga. Ele meu tele tali ai le fasi faitau le aiose. Ia. Lenga ia va o le tua tu ava noa. E mai le tua le ava noa le tangata se ia. Si ia loa tangata me ta usalmo. E so le merana e sa o yo si tu. Ai le pe ona va ai tu uma. O le tua le se tua fasala le se tua te se ro fasala oi. O le tua o ava noa na te au mai le va noa to ma fo fa o tangata i le metawan fai. Ia, wa e pese e whapenale wing o le tātou pale whengai ma le tu. O le tua ia e mo ia ua tātou i loa mai le tātou ka nona e whapea ina wing o le tua. E ilo na tu uawa noa. Ia, o le tua ia whailo na whina ngalo. E le malamalama te fo i tātou iai. O le artus whaitau le na... Le afuanga le nai lei ona au mai e le atua le avanoa le tangata ele o se avanoa. A le avanoa e toe fetu na i ai le mafau o tangata ma fai le me tau an fai. Le ale me tau an fai. Salamo tangata. A wā ana o se atua fasala. Ana o se atua le ise laro langi. Na on se aro tangata tau i masui le atua e tu so. O feo i dato. A le aunga atoa le on tau sisili i oe. Yeah. I mean, e se ale le whingatawha o le isu le, whinangalo le tua, wa tātou whapea o le tua e tu wawa noa, o le tua e give second chances e anga le lei tangata. Ia, le na whasa tau rai, elo nā tali. Ia, ia, e tasi, isi suranga e le whengofia pe a tātou tanuia. Ia, ia. O melana e mawhaiona whaile tangata, e mawhaiona alo o ia mai discussions ia
po le alu le move iai e pe o le filinga la le oto mo le alu le mu iai le alu le mu ia wa lo fa ali mai pe le tua ia da tu le temi ma le temi yeah. Happiness and success lies in our faith as believers of God. That's how I perceive this life as a human being. Ja, man, jeg fa så a fear. Jeg fa aftai. Let's see. Ja, for mig tapu I te tu ia snow I. Ja, ai o le sa o lea o le fetalenga le tua o le tangata valea o le poto lea I lana silafanga. E sa o lea a Rev. Ia. E pe o le tala nana fai atu. I le taumawhai lea e ite fa alele le finangalo le tua po le ale. Le finangalo le tua e pe o na mai al tatou kanona. Ia. A pe amatai na. Amatai na. So... kaska pese. La tatu pese le en fai ula iole. Fai ula tatu po kalamelisi tu.
Ia, e pe ole mafua angalawa le tātou prokalama ina ia, well, whaatufunga ina tangata mo suinga lelei. Me se whaatufunga ina o tangata Samoa. Ina ia mawhaie I lātou o na whaia suinga lelei. Ina ia whaatufunga ina atide I lātou I le vaiaso le nei, nei lo le vaiaso o mawai. Pe ole whanau na. So afa pea lava o loo if you're comfortable in your lifestyle, te lo fiumna mia sef so swani, then this program is not for you. Afa pea o loo I te pea oe o loo iai se isi vaenga e whaau popoina ai, lo malosi, lo te mau ainga wha le mawhau, ia, ma te mau ainga wha le tino, I le tatou prokalama. And I think it don't tune in every week. Le ngata fo ilai le whaapoponga le neiva yaso. Ia na ua archive e le tatou IT le series le I outou Manuia I le tatou YouTube channel. Mwhene to alu I tua. Ina ia e tanga I mai loa I le tuutunga o maanei. Maa ia mata mai lava le amatanga e whaua I le whaavai o le tatou atunu umai latou o lo outou waa mai pe I nei e utu vai ai. Pe ole whanonga nā o le outou Manuia. Ona le pese I ua mata ona matala mai ia le awhateu mau o le tatou tunu ua mata fo ona telefesili ua lui ina ai ia le prokalama mai o se melelei le melna o lo tatalo ia papa aveloa le nau o le tangata I mea sili masuinga sili ina ia o ai pea ia le tatou ua tunu ia me se latou o lo utu vai mai le nei whatamanu. Whata to'o. When morality is the goodness of God, o mea umalava ua sila atu le tua ua lelei, ma ua fua I ai la latou tapasā ma alo ese ai mai le leanga. So o le fundamental right o le tangata ua fua mai le kanona o le lelei, ma a tuu whaatasi lelei o tangata, pele o le alofa moni lea o le atua sili ese. Ia pe atu whaatasi lelei o tangata, pele o le alofa moni lea o le atua sili ese. Ia, te lea fu ilea tosi o mai e whata. Na ia le theologian, wa alu lana tosi, o na whaimaila ia uoti le atua. Na amata mai lola ia ina ua la whewa ia le lalolangi le atua, na amata mai lola ina taua mwhawai inga ia. The 20th century is the bloodiest century in the history of mankind, where over 100 million people were slaughtered. Ona ua la whewa ia I latou ia le atua. So o le morality la, the ability to discern the good, ele mai a datou, ele mawhai ona mai a datou. Ele mawhai a datou ona lava tu la fono e sei tia, ele morality o tangata. O le morality e tauna sau mai le tua. E tauna sau mai le tua. So po alava la tatou moral laws, ia na whaata I le ami o tonu o le tua, na o ia fo ilawe malama ai. So e pe ole manatu o, well, la ulea whaitau manatu o whata. When morality is the goodness of God, o mea umalawa e sila atu le tua o le lei ma ua fua I aila tatu tapasā ma alo ese ai mai le leanga. Ioe, well, mena tau whea tātou, e te tau ana alo ese mai le leanga. E te tau ana lilifa la tātou ta pena I le lei o lo I le tua. The morality comes from God. Ia, e peo na whea atu fo I le komeni mua. We live in grey areas. Ona nafi, I le matou food bag, nā latu ai le tangata whato a latu lava.
na latu la ia e ia matou e ia upu whaelele whaena matou tatalo o le tuwhaina me ai. Ina latu le o whapotopotoa o sausieli volunteer. Ina whaiala i o upu a masani e whaelele whaaftai tele, whaavano tau taimi, i le ngalo lau tau daulanga i le tua. Ia o whamatala lola i o le tala i le mena tupu. O le executive director o le food bank lea matou te o iai. Ua pule lo na ola over the weekend. Io, tangata ingo ia John. O fatu la, o mawhangana wala ina matou tuai mai nei. O lai o councillors o lo o tau mawhai e whanofu file mo ia nai tangata whaingaruenga. Ia mato telefo o non-profit na atu e mai lato mea ia nafi. O whamatala la tala lea. O na o fatu la ia. E tofu umata toma a venga lo ave. E le malamalama listangata e le o lava fo i taimi o le aso e tatu te whaalongolongo manino i tosi ese. O le soi fua ma leo lo tangata. Ai moa oai e la o i le tatu pale whengai. Ai eise mea o lo ma mawhai lo loto. Ma mawhai lo loto. Se sauno mai. Si i mai lo lima. Whai mai sau tala. Ia, ona o watu le lava noa i se whai se tala. Ia whai lola i o tala ale fau lea. Le whatu a tasi atu lana aso e volunteer. E le isa na miti afu. Ia whai lola o lan tala. Lua whai le lan tala. Whaali e lo na nganga fia la inga luenga ia la ulotu le whai. Le winga la tala. Lo watu lava noa. Le ua avel ni tangata a fau lava. Ia matora le tuli le taimi. Ia wafo e tuli al taimi. Tawana na tufa mea ai taimi e tufa mea ai. Ia wa ai umeleri i le taimi. So o le mela o tupu ia upo. Le al mela a whai le tu inga tangata lea. How do I manifest the love of God? A le tuli le taimi. A le fia manao ia le li i le whaasoa. So fa umi la tala lea ona o le tau mawhai e tali le mele ta o le morality of God. I think it's instantiated in all of us. E lo le lava le tangata pe a sepulana. Pe a whailana me se. E manino la pe ala i titi. A matua lo tangata o matana tari tonu iana pe pelo. Ona whainga tai lo la il morality o le tua. Ai anofo lo lava ma tosi ni ima mafo loto e ma fai lava ono to recover le leile na o le tua lo tonu. Pe fa lava tatu mafo we carry with us this divinity. Fa mai a ia le kenese na fai tatu I fōlinga o le tua. For most people manumi le titi fōlinga. Ave ia nai make up for ele o le atangi ai fōlinga au le leo le tua. Wa vali nai lau mata ma. Ia alo ia pelava ia fōlinga o le tua lo tatu wō mai tatu. Yeah, Friedrich Nietzsche. Yep. O Nietzsche la le na whaile claim le na. Wōti le tua. Ina ua, so he was responding to an idea, and the idea was this. E ma whaile scientific process o na malama atu toi mea uma. That was the idea. The idea was ele ai ma seisia mea ele o mawhai ele mawhau to sinini I scientisial tangata o na whamatala. Wa ai atu lo Nietzsche le sauole ele ngalul na fefe lo Nietzsche. Whameni oi ka fefe. Rono winga woti le tua. La fasioti e tangata le tua. Ese alanga leo ua ato toa mea uma. Le ua iloa uma e lona ata mai lana scientific process. Le fina ngalo le tu. Fina ngalo le tua. Ko dola ia Nietzsche whamai. Le la woti le tua. Ia sa o le level theologian. Na mataro lavan whapeina manatu tangata. Oso mai hit lai lunga. Stalin. Mao Zedong. Khmer Rouge.
tutupu reo tau te tele nā lorangi o male se lau miliona tangata na mali liwai. O lau te talo, aua ne i whapeina o tātou tupulanga. Aua ne i o tātou wo o i se tūlanga ua ato o toa e o na tātou i loa le fina ngalo le tua. Ma tātou wha maururungai. E whapenalo lava, ona o mautinoro leo to lipiti me ia. So, ia whaftaia fia whiangia i mōl whamanatu mai. Ia, o te manatu le a whamaua i ia tātou la langa. Vene ia wanoa e mōl te le tuai, ia lau whaftai. Pa ia o tātou o tunu whai fuena mafuta mai le whaapoponga o tātou po kalama i le neiva yaso. O ta ua i o tō Manuia. Ia, whai ua iese fala ua tāse se. Ia po ni manatu fo i ua so ona whaali. Ia whamangalo leo ona. Ia o te minei i Manuia tele whaasausonga o tātou o tunu i so se mea lo nopia iai. Ia Manuia whaasausonga o tātou o tunu i le lofo le tua. Mai o tō Manuia. Bells will be ringing this sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends to wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas, please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations sing salutations, sure as the stars shine above. But this is Christmas, yes, Christmas, my dear, the time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year's will find you home. There'll be no sorrows, no grief and pain, and I'll be happy, happy once again. There'll be no more sorrows, no grief and pain, and I'll be happy Christmas once again. Everyone ready? Disney Plus, Hulu, and ESPN Plus team up. Oh my God, oh my God! Epic stories. This is the way. The largest streaming TV library. And can't miss sports are better together. Better for